Wake up in the morning, feel the sunlight on your face. Open up your eyes, it's a brand new day. Embrace, leave all your worries, let them fade away. It's time to start anew, with a smile upon your face, yeah. Stretch your arms up high, say it out loud, let your voice be heard. Spread the love around like a sweet chirping bird, yeah. Gonna rise and shine, let the happy. Tuh sampai kita mau makan siang di sini. Abang sendalmu itu loh terbalik. Ini kita lewat pintu samping. Kita cari tempat yang adem. Sekarang tuh jam 11 lewat 10. Ini dia udah rame loh. Udah sini aja ya. Ini nomor pondokan kita RT 41. Ini Pak Sugunda sekalian begawi bawa laptop ya. Ini pondok kita di sini. Kakak mintanya di sini karena kakak mau main ayunan di sini. Tuat. Siang teman-teman, sekarang tuh udah jam 11 lewat 10. Ini kita lagi di kampung kecil, kita lagi mau makan siang. Ini ayah lagi bayar di kasir, kita udah pesan menu sambil nunggu. Ini nomor berapa ya? Kita tuh RT 41. Pertama kita datang Minggu Sagu. Aduk-aduk. Minggu Sagu. Kakak aduk Kok? Makan. Kakak udah suka di mana? Pahit ah. Sini ya. Pahit. Kakak dihajarin makanan enak-enak. Di sini di warung gedenya. Lagi dipesan, lagi dimasak. Bobok. Aduh. Oke, Mbak. Ini nasi Ayam geprek sambal mertua. Ini ikan masak pedas. Ini gurame asam manis pedas. Siram, sayang? Siram. Semua? Iya. Jangan galonya setengah, Be. Iya, setengah, Be. Nah, setengah Be disiram. Nah, tidak kuahnya siram galo-galo. Tapi jangan ikannya. Makasih. Pindang, ini pesanan kakak, lihat pindang. Kakak sekarang dia senang makan pindang. Saya rasa. Kita lagi nungguin. Ini yang paling juara sambal cobek mertua. Ini tuh minyaknya udah terlalu banyak dia. Baik, sudahlah. Hebat kakak sekarang dia udah mau makan apa-apa semuanya dia suka. Nah, ini minumnya. Nah, minum air putih dingin. Itu air putih dingin. Kematian dasar rasanya kali. Ente buat bunhat. Entenya buat bunga. Nah, udah datang semua. Makasih kak. Ya, udah minum lah. Kakak satu. Nyoba. Oke, menu kita udah pada lengkap semua. Oke.
Sudah mau selesai teman-teman. Chicken banana. Mango sago. Ini kurang lebih kayak nugget. Kayak ini apa? Yogurt. Karena this. Rasanya asam-asam segar. Siapa naik ayunan yuk? Enak. Ayah, bunda nanti dipanggil. Ayo naik ayunan. Chicken banana. Ini Bunda udah selesai makan. Ini Bunda spill ya. Ini kampung kecil Jalan Residen H. Najamuddin, Sukamaju Sako, Kota Palembang ya. Tuh. Gurami paket pedas 49.000, gurami asam manis 49.000, ayam geprek penyet 39.000, pindang patin 48.000, le mineral 10.000 satu ya, es teh manis 3.000 nambah gula itu, es sagu 27.000, cabai cobek 7.000 totalnya 278.520 rupiah. Itu TPN nya pajak ya 5.320 rupiah. Tuh alhamdulillah habis. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Want it better than the weekend. Take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said I'll fall for you. I want it better than the weekend. You can show me just what I'm missing. Pretend. Don't wanna tell you something new. I never said I'll fall for you. We don't gotta fix it. Nothing that I'm missing. I don't know if we went wrong. Shouldn't have to take this long. Wasting my days away, wishing we fall through. And I told you I want it better than the weekend. Take it back to when we said just friends.